Kubelai Shibun, ni Priang So Bahai Pi, Syaka ni ke program Pule Kot Kubor Sngap Sipang. Kimat Bekongsan na unong sain hima. Klat unongnya truk bat kalong kmi bayat lenti hakajingnya tu kali Haei. Lap bayarap kisikurim narilum jangtia lembat kinong Asam. Rung sya hospital sya rong kijingking ding. Klat saungut na kajingjus lap batwa kendau harilum karo. Ngi pediang ya kajingkwa chat sheet ke kongres ya ke MDA. Ngadai menteri rangba ke MDA jong ke NCP ong ukonrat. Kumno pi perkat syapang ke kam kejam Narendra Modi. Da kakasi keren uhe BJP bat ki angot. Khot tendar biang ka NHIDCL. Sa teng no kasurak furlin na sherpi sa sadew baye no ka company. On kmi baha syua ban sedang kawat baar ban yakren penbekput. Kam day kajing ye kajiput basya kem gen ringut yaitu ukonrat. Menjur ke sarkar ban bujli ban bu ya ke veterinary dairy and fisheries college hapo jela. Namar kijing angnut ban yo ya ke surok. IT ke SRSNA ya ke saskular sya udisi ban sya subha ladashna surok. Menta anhir jurip menteri rangba bajulor harilum karo na kajing joslap. Haei kata kahok ban shim rai ki Kynthei. Hier jurip menteri kena ya ke East Janti Hills. Ngin shim kato kat ni na nong san hima. Ban penpoi bi an ya nrungut ki suba nong Bangladesh. Lap bayarap ki sikurim narilum jantia lembat kinong Asam. Like na kti pulit sya bat ha kidokot KSU kliriat. Silong jiliu Kynthei terik. Ki pulit ke East Janti Hills ha kasi palay bala pentip balalap padai ki sikurim narilum jantia lembat arngut kinong Asam ki baladon kti ban yarap ban penpoy ya genrungut ki suba nong Bangladesh Shamikhalaya hakini ki kindiat sngi. Hau kurwo kubor balapha da USP ke East Janti Hills Jakpal Singh dan nau loong ba ka janmiet jong ka neutrik jiliu ki pulit pahara ha tra infiltration checkpoint ki lapan sange ya ka wai kali Maruti Praspa rongli hendrei ki klem sange setia bat kila petbak. Ha kapor kumba prabji janmit ki pulit badepek ya ke kerdop talasi mender ha kliriat lani ke infiltration kliriat checkpoint East Janti Hills ulayo jingtip na ke KSU kliriat unit ba prangut ki breu ki lasya bat yakini lalek alam syathanat kliriat ban le ya ga badan kam. USP ulayatu pa hadian bala pej binia ya ki kot kisla la syamba ndrungut ki balawan ki dei ki bam syem ladon setia ya ki kot kisla bebiang. Ula ongru ba ka jingtokit la syamba nongnya jong ka kali ya ubalatip kerteng kum Dianoritrius kenriam uba na kasinong menkrem West Janti Hills ka kurim jong ka merciful suja na kasinong kuliang East Janti Hills bat arngut kinong Asam Muhammad Abdul Monan Laskar Nasilchar bat Muhammad Ansari Jamal Nabarpita iladon kti banerap pendrung ya kite kindrengut ki khar Bangladesh. Hadian ba Sub Inspector Arbis Wer jongka infiltration checkpoint East Janti Hills ula ayak FIR la pendrung sendan da ka case kliriat PS case number 09
in berkat Henriu Hajar Afuar hapok ke kendon lais pak nyupeu IPC bat kendon khatsau jong ke Foreigners Act te ka jing to kit halor kane kadang yach khmat laong USP ki benriu ki henriu ngut ki breu balai suba bagi deina Bangladesh ki kenthop yau Muhammad Farbat Mia Muhammad Shashin Mia Muhammad Shahin Mia Muhammad Shano Mia Muhammad Kudo Mia Muhammad Babul Mia bat usaya kartun baru kini kendriungut kide nakasinong Habiganj Bangladesh. Sakawai pat ka khubor klat unongnya trok bat kalong kemi bayai lanti ha kejingyat khu kali Haei Shillong jiliu khandai tarik wei unongnya trok bat ka wei kalong kemi ka badang yai lanti kila klat no ha kasngi pale hadien ba ladon kejingyat khu kali ka bashir khai Haei ka bahap ha katnat umyam ribhoi district katkum kejing tip balayo lum na kipulit laong ba katkum kijing tip balayo lum na kipulit laong ba ha kapor kumba pra bajim step kawai katrok kabakit mar kabadon ya unumbar WB saw EWG henriu khandai pra kabadangdon halanti manlecha silchar kalasya tenra ha kawai pat katrok kabadon ya unumbar NL Not iwe AE lai arkandai kabawan na kaliang persya. Ha kaning jingjia sa kawai pat kakalirit kabadon ya unumbar ML05 Y0439 kabalabot ya kasurok NL01 AE 3329 kabala tenra nadien jong kanigatrok. Kipulit kloong ba ka nongnya jong kate katrok kaba temu banlek seselchar ula khlat hadien kat ba unong bot ula mensa mulumala shushu kipulet ki yathu ba kane katrok kaba temu banlek seselchar kalatenra ya kawai kalong kemi kabadon nripnusnam karta kabana ICAR bat lapenkit ya ka sa civil hospital Shillong Henry kham hadien kipulet klayo jingtip ba kane kalong kemi ru kalakhlat no kipulit kilaong ba unongnya jong ka trok NL Not iwe AE lai arkandai ulaja rangai na kate jeka badon gajing ya tukhu kali ham hadien kato kane por kipulit kila penkendria no ya kate kali kibala jubor sakwe pade khubor an khmi bha shua ban sedang kawat baar ban yakren penbetpot kamdai gajingi kajiput ba syak kem ginringut yathu konrad Shillong jiliu khandai tarik umantri rang ba gajilau konrad ke sangma ulaong ba kamdai gajingi kajiput ba syak kem ginringut kibriu na kathain khaput hak pilit asam bat layathu ba kadau kadai kampat long kebab pakka henry hapok shnong namar amdan kejing suthu halor kejing dan guna ukonrat ulayathu ba na kejing tip kaba ulayo layathu ba ladon kejing bam yasuthu jingmot hapok kashnong ha kaba ladon kejing dan guna kumba arhaja tengka bat kita ki basya dan guna ki lej ujor penban syak pulit jongka asam hadien ba kita kibriu kila syak dan kuna ha kasnong kila lej ujor syak pulit asam ba dei halor kane ka ba kipulit asam kilawan kem yaki laong urang ba menteri ke jela Meghalaya bat ula pentip na kaliang jong MDC ula lej ban pek ba kin yo jamin no nak ba ki syak kem ha koi pat kaliang kaba kli habayade bat ka wat baar ban yakren penbet put bat ka asam umentri rang ba uloong ba ka kam kala sedang ban
pej bin pa bin ya ki jing don kam namar ki don bon ki kam ki bahap ban pendep kum ke jing pen bej bieng ya ki kot kisla ban pej ya kama bat kiwe de. Ula ong ba kam de kam ke basuk bat hasua ban ya kendu ha ban pen bieng na dong shadong ya ki jing don kam. Nalor kata ula benrap ba ka MDA kala shim ya ka sinjam kumno ban pentrei bat penbej ya ka nigijing kabalane ha ki nigisan peusnem. Sa kawai pada khubar menjur ke sarkar ban bu ya ka Veterinary Dairy and Fisheries College hapo jilla Shillong jiliu Kynthei terik ka jingelang jong kendon menteri kabinet ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ka balalong ha ka sngi palay kala menjur ban bu ya ki laitali ki college hapo ka jilla kita ka Veterinary College ka Dairy College bat ka Fisheries College. Habay krensya kilat patay kubor hadien balaway ka jingelang nagaling menteri rang ba ka jilla ukonrat kisang ma ula pentip baya ka Veterinary College bat ka Dairy College anbu ha kardem kulay Ribahoy District kat ba ya ka Fisheries College pade anbu ha ka rilum karo ya ka ba sa pentip ya ka jaka ka ba pura hadien baladep ban penbiang dakitnat jong ka fisheries. Kawai pat karai ba ka kendhon menteri kala shim menta ka sngi kalong halor ka jing penkala amendment ya ka Meghalaya District Court Magistrate Service Amendment Rules bat ya ka ni la le katkum ka jing ptha jong ka Kashari Meghalaya High Court. Katkum ka jing thu jong menteri rang ba da ka ne ka jing penkala ki District Court kin pelong hi ya ki interview penrongkam kumba lale da ki District Selection Committee namar haki por baladep ka jing penrongkam lale bet na ka office jong ka High Court. Sakaway pade ka khubor namar ka jing ang not ban yo ya ka surok. IT ka SRSNA ya ka sarkar ya ka soskular sya udisi ban sya subha ladasna surok. Nong ston jiliu Kynthei terik namar ka jing soksat ka bakum ki nong chongsnong kilayay mat nakapor sya kapor ha kayat kayeng halor ka jing bomdon jong ki surok bat wat ya ki pajba kathain long langdong dai kini kendu wat ya ki jingjia ki basongsi khamtam hakapor liur bajur slap kumta haga sngi palay kinong lam ka sunjok rangba snong nong try aerial rengkat kilarai baki try kendeu kilalej ban ya kendu ya u PD sangma u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban IT ya ka soskular ka bakiladep ya soy bakinsya snubha lada ka sarkar kanchna surok lengba kijaka jungki. Habakren sya kinong thok kubor hadien bala pendep ya kendu ya audisi uba birbor ringtem unong ya lam ka senjuk ula ong ba hausnem baladep audisi barim uba tilengwa ulawan jingo ya kathain bat ula lum ru ya kirang ba snong pan ya phliu jingmut halor kibun kikam penroy bat kiwegwide. Shushu layathu ru ba hadin katei na ka liang jongki kilalej ban ya kendu ya u executive engineer kanong stone division ban kerpad yu paon yarap lem ban pensngau syak sarkar nagamata ban penyo surok na maudiang sya langdong dai ka ban penyeso bat ka surok PMGSY hadu malangkona. Ubaring tem ulaong ru ba ka jingjingai jong kisurok na maudiang syadu langdong dai ka don kumba henriu kilometer siteng bat lada syna surok ha ban ya lengba ya gijeka jong kibabun kinong song snong. Kumta
ba namdon kano ka jing knyum na ka jingwit lada shna surok lengba ki tegi jaka ki nong yalam ka senjuk kila pensautu ya baro ki trai kendau bakin sya sungba lada ka sorkar kan shna surok lengba ki jaka jungki klem da siu bai kendau ulaya turu bahadin baki nong yalam ka senjuk kila pensyai baro kitrai kendau kila menjur bat pediang sobha lada ke sorkar kan sna surok ban penpoi hadu lang dong dai kumba kila penskem da ka ba yatho da ka saskular ka ba skem hak ba baro kitrai kendau kila soilang bat ya katai ka saskular kila IT no ha deputy commissioner onle yak bernkam nakaliang u ba bibor ula ongru ba u DC ha katai gaji gendu ula kular ba un saptha yau executive engineer ka PWD nongstein ba un le kloy ya katai ga kam ban long ba penmentoy ya kipat ba bat ki nong song snong jong katai ka thain te mentang il po sebekut jong kane ka khubor jongi bat ngin sikendu bat khuble sibun